Jakobe encwadzini kaGenesis 49 verse 6 simthola uqalekisa litubulo lakhe Rubeni uthi wena Rubeni ulitubulo lami ngathi bona ngawe ukuthi ngiyindvodza uyingcwele ngemandla kodwa kusukela namuhla sewungeke usaba ingcwele ngemandla sewutawuba buthakathaka ufane nemandi langakatindi ngoba ungqolise umbhede wami kwavele kwaba njalo Rubeni walandzelwa siqalekiso kuyavakala kodwa yiva uma sifunza incwadi kaDeuteronomy 33 verse 6 lapho sesithola umprofeti kaThixo Moses ureversa siqalekiso lesakhulunywa nguyise kuRubeni uthi shangathi Rubeni angaphila nemadodana akhe angeke abambalwa kodwa anganza kuyevakala namuhla I stand as Moses ngima emkhathini ngireversa tiqalekiso letikulandzelako mhlawumbe waqalekiswa abatali bakho ngetendo takho waqalekiswa tihlobo waqalekiswa ditha takho namuhla ngiyareversa leto tiqalekiso kwathiwa mhlawumbe ngeke uphumelele ngeke ube nelikhaya ngeke uthathe ngeke wenze kude lokutakulungela kodwa today I stand as a prophet ngiyareversa leto tiqalekiso wena utawuphumelela wena utawuba nemandla wena utawunqoba wena utawuba ngilodumile nalowanzile in Jesus name.